tira kumbe oyiva kumbe uyalomba kumbe uyokena kumbe odlaya ungatsweli munhu atakudlayisa n'wana mama. Gerolas BDM News. Swilo yini n'wana mama ungovita vanhu utavatsela timhaka ta muti wa wena. Niri swilo yini ketesani ungovita vanhu utavatsela xihundla xa muti wa wena. Hi nga mamelani ku byela xihundla xa vutomi hi bava vuta ya ka muti. Amhaka ya ku kwata u tlula na mpimo swi ta ku dlayela muti. Loko u kwata u rhamba na tiva uwanuna wa njhani. Loko vona vavanuna va ya ka mindyangu a swa vona swi helela ndlwini wena u famba u bombota u ta ya ka njhani muti. N'wana mama u nga u chaya noti u chakona ke ni ku ihe n'wana mama u nga u chaya noti u chakona ke. Loko u holova na nsati u nga teki decision u kwatile. Loko a vona lo asati u nga kheti ndlela u kwatile. Hi nga rula u yehlisa moya n'wana mama ni ri futhi u nga viti vanhu yehlisa moya u ri wexe. U nga khawundi kusukela ka leswi a nga vona khawunda kusukela loko mi ri swini mi nga samiya ka munhu. A mutava yake makhuwa n'wana bava a lava vo ku byela swa mavunwa va lava u ta hlongola lo wasati va u ri u wanuna u la ku va komba vuton'wi u hlongola u teka un'wana. Ku ve na tin'hweti timbirhi ti nga helanga fata ku hleka ku loyi wa ku sungula hi yena yantse u nga teka swo sukela a ni mona a ni lunya. Va marriage sociale a loko u senda message ku rhanga vona va swi vona kambe va byele munhu. Ni vula ma Twitter ni ma Facebook ni ma Insta ni ma WhatsApp a Gmail na rule. Wena wa yu nga swi koti ku pfalela. N'wana mama u nga u chaya noti u chakona ke ni ku ihe n'wana mama u nga u chaya noti u chakona ke. Uchaya noti uchakona ke unga uchaya noti uchakona. Sika kulavarisha kixihundla xa mati mwana mama xihundla vo pfalela mwana mama xihundla vo pfalela vo pfalela sekretu ya moti vo pfalela xihundla xa moti mwana mama xihundla vo pfalela mwana mama xihundla